Manje beqhakanela nakho futhi naye samuva ukuthi ukuthi kanjani njengoba ewinile kahle ngoba ucela nje ukungena lo ngane nje ukuthi kanjani nje ukuthi alright ukuqala ake ngibonise kubalandeli nababukeli bomdlalo njengoba kudlalwa so ngiqhakanela elikhulu ngingaba ebhali e-GG so uyabona into enzo i-team yami namhla ukuyibhakaniya iyenze ukuthi nami namhla ngiyodlala nje okukhulu obumnandi ngoba manje labafana bekhosi laba bathi bakhuluma ngomlomo bangenzi ngey'nyawo uyabona so ibhakaniya lathi thina besenze ngey'nyawo savuma umlomo so ibhakaniya lingenze ukuthi ngijabule bafethu emabhakaniya wonke ngiyalibopha manje ngentambo ngephinde lodwa ngithi kube lena ebhakaniya Sundowns njengoba uChezrick sekungaze sephinde ngathi philanga ngathi kuyile amabhakaniya sitsheni phezulu ball position nama-ball average Sundowns wena ngifuna wena Sundowns so ngicela ukubuza ubone kanjani ukushintsha kwamabhobhe esengena uyabona lo mfana lona umabhobhe uzowangithatha ngizabheka ubungokazi ngiyabona ubungokazi akekho akekho umpirates mara into eyenzayo le akhona khona hayi lofana le-represent pirates ibhoda umahobhe uthena kangena iphilisi elipilisi akufuni kwababanga iphilisi ngathi umahobha nongena ngiyabafaka nje bodifif ngiyabafaka nje abafana bakhe yena mkhulu nebetheni i-Chiefs namhlanje amanqaku enobethe ngayo ingaba iligi niyayithatha okanye ngiyasondela kuyo okanye nizobeka iSundowns izawubonakala kanjani yona ekupheleni kwayo sesiba njengoba iligi ngoku isemehlweni ebhakaniya njengamele kuSundowns i-pressure engakanani kwibhakaniya le ezayo okanye uyibonayo kakhulu uyabona mkhona wami angakuphendula kulo mbuzo lo mina ngiyibona i-pressure lana ngiyibona i-pressure kwayona iSundowns lena mina ngisakhompethe namanye ama-team sibabili yimi ne-Sundowns nayo iSundowns nje engasitsheli ukuthi iligi iyayithatha iligi le siyeqa sivala iligi lena yebhakaniya siyabo-obvious ukuthi lena yebhakaniya mangabe ngikhonile ukuthi mina ngidaba i-Chiefs mina ngishaye i-2-in-1 ngishaye iSundowns ngishaye nekhosi so i-2-in-1 le okwenza i-team yami kujabule nje ukuthi namhlanje nobuthongo obude olakhona manje u-2-in-1 ngizosisa ukuba abalandeli beSundowns bebona ababesapota i-Chiefs usetolofobo okanye ngizothethelwa ukuba ubethe i-Chiefs ngoba ubethe i-Chiefs nge-Sundowns ngoba last time athe i-Sundowns 3 points ku-Pirates okanye ngizothethelwa ebhebheni ngaphakathi abalandeli beSundowns bebesapota i-Kaizer Chiefs mkhona wami lokho into e-obvious vele ukuthi abade besuka kiwo sibefike today i-Sundowns incike ku-Chiefs ukuthi i-Pirates ingathathi lutho ngiyathola khona abayifiseli i-Pirates obuhle so nami ngithi i-2-in-1 ngibona manje ithathiwe igame yethu ne-Sundowns yayizwa e-FNB silandela amabhadi we-Chiefs sizojobo uChezrick namhla so uje wathi Chezrick abantu abaningi bajabule kakhulu bodi uyathola ngesikhathi singena abantu bakwaNdebele eMpumalanga sidale ebhuti so mina ngithi Pirates pick it up sihamba siyaphambili alutho continua okay ngajabulela kakhulu ukuthi ngolukho lakho futhi nendlela okubongelela ukudlala wena namhlanje neKaizer Chiefs ngibongelela kakhulu umkhulu wakho ngibongelela kakhulu eposi yami ndiyabulela mphakathi